Wadhi mbele gi weche manyien. Chief Kadhi Mapachoka Sheikh Abdullahim Hussein oko oganda jo-Islam duto mondo mi oket thenge pogruok makidek bede kindgi motenore gi odiechieng' nyasi mar Eid al-Adha. Kwayo ni ogolo Mombasa kama moko kuom oganda jo-Islam ne obage nyasi no kama moko igeno bagi kiny chieng' wuok tich. Joja oko nigi ler kowuok e kaunti ma Mombasa. Moko kuom oganda jo-Islam ne jochokore kuonde mopogore e kaunti ma Mombasa e alam mar Eid ul-Adha mayango kaka sikukuu mar yango jamni. Sheikh Abdul Halim Hussein man Chief Kadhi Mapachoka ne otelo ne nyasi mane obagi alap matononoka kuma ne okoni odiechieng' mibaga nyasi no konego kel pogruok e kind jo-Islam to chutho ni mar jomoko biro bage kiny chieng' wuok tich. Katika hii siku tunajua kwamba kuna makundi kadhaa, wengine wenzetu watafunga kesho. Sote Waislamu tuweze kujumuika, sote ni ndugu moja. Watu kubaki ndugu moja, Waislamu wote ni kitu kimoja. Na hizi ikhtilafu ni jambo ambalo linaweza kutokea katika masaili ya kilimo, watu wanaweza kukosana, huyu akawa na rai hii na yule mwingine, lakini udugu wetu unabaki pale pale wala huondoki. Ne okwayo jo-Islam duto mondo mi omed paro jogo mayuto gi ni piny e kinde nyasini ka bende ojiwogi mondo mi kik gibag nyasi asasa. Tusichanganye siku ya furaha na maasi tukaenda tukaharibu fadhila zetu. Kama tunavyoona siku matukufu hii na hili ni kubwa, ni katika idi kubwa kabisa, inaendelea siku 3 mfululizo. Siku zote hizi kila siku tunafaa kumtukuza Allah. To elap ma Kulthum mane en gavana ma Mombasa Hassan Joho ne oseo piny owacho kuom ng'aonge mane oganda jo Kenya mathoth. Okoni en ayanga ni thoth weg ohala sani oloro ohelni mekgi kaluwore gi usuru makore lach ma piny owacho choko kuomgi. Biashara ngapi mpya zimfunguliwa na ngapi za zamani zimefungwa? It is very clear. So for those that have given it a blind eye, I'm sure they do it for their own interested or selfish gains. But the fact of the matter is you are sabotaging the people of Kenya. So what you are doing is to make our people poorer every day. So what is your intention? Unataka wabaki maskini ndio uje uendelee kuwa rule? Ama unataki kuwashukishe chini ndio ije kuwapa mapeni kidogo kidogo wakufurahikie? To e chich jamni makikoani, oganda makwar ne joyuoro mar uso kod nyiepo. Thoth jonyiewo ne kata kamano oywago nengo jamni masani gikoni ong'aore kipimo kod kinde mokalo. Mwenyezi Mungu ametufanikia, tumenunua na mbuzi na 7,000, 8,000, mwaka huu ni shilingi 15,000. Wale ambao wanachinja pia waliongeza, zamani wanachukua shilingi 250, sasa hivi wanachukua shilingi 600. Tunashukuru Mungu kuna ndugu zetu Waislamu ambao wamejitokeza kununua na kugawanyiza hizo mifugo, lakini kusema kweli hali ya uchumi mwananchi ni ngumu sana kuafford shilingi 8,000 sasa kununua mbuzi. Mfuko ndio iko empty. Sasa ilikuwa tunaomba rais pia aangalie vijana wake, aangalie watu wake, aangalie jamii nzima ya Wakenya ili tupate kufufua uchumi kwa haraka, ndio tuweze kufikia yale malengo na zile shida zetu za kila siku. Kata kamano, ywak gi maduong' en ne jotelo moyier onego wuog oko mar kedo ne jopiny mane ogoyonegi ombulu. Kwa hivyo waende wakafanye vile wananchi ambao wamewatuma, waangalie finance bill. Mahali kutaona kuna sitofahamu ama kitu tunamgandamiza mwananchi, waangalie na irudishwe na iangushwe. Odiechieng' ma kawuono ni ma oganda jo-Islam yango nyasi mar Eid ul-Adha ma en sikukuu mar yango jamni, ywak gi maduong' en wach uchumi. Gidwa ni piny owacho rangane kaka nyalo duoko chien nengo ngima ma gikoni sani ong'aore malich mokalo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.